Assalomualaikum do'stlar, xalqlarimiz qalay, menda bari yaxshi. Bugun men tovuqlarga boradi velosipedim. Ketdik alpis. Ne avladan chiqdik. O'shim oslay tovuqqa boram. Do'stlar, men keldim. Sotib bo'laman. Bu qazlar iskin. Qaz tutmakin. Tumaptı ne qarangizlar, tumagan. Erkegimi aqib turmi yana erkegi. Tavuklar bo'satатын bo'lam. Mene tavuklar bo'satyapti. Daha aşkında ketdik şu daha. Şarjım bo'lardi. Benim bir qara tavuğum жоғалып ketdi o'zimen o'zi. O'lib qoldimi eli? Жоғалып ketdimi aslında bir neyse. Aytib tavamay oldim. Yo'q, mana shunday. Yo'qsa dalaga bo'sata bersangizlar bo'ladi, atrof yaxshi жылып keladir. Bo'satsangizlar oslay o'zlari mazmira. Biroq hali shukter chiqqan yo'q endi. Birnamasi yetmay, biroq shunda da bir tas o'zining bir to'proqlar vitaminlarini yeb shumurt. Do'stlar, suvlarni keltirib жатырмын. Mene suvlarni akildim to'ltirib. Hozir berетін bo'lamiz. Birinchi qazlarga berib olaylik. Birinchi çay olamiz. Ne o şitkilikti. Tavuklar da olsun ışık kaçırıyor turadi. Tavuklarni setkiga. Tavuklarni suv bor ekan. Qalganin yemizуге. Bärini qarnashibdi. Kishga keldim, kishga. So'dan bugun 7 yetdim. Sol bir kun kelmagan, qarnda arash qolgan. Bäri kidir keltirib o'tirma. Qarnda arashgan so'zlar. Qasında жүрет. Qasında жүрет, kidir keltirib, mene. Ko'rib turibsizlar o. Bäri qasında jür. Qazdan jemi sopsani tushirib bo'ldi. Mene qarangizlar. Video tushira olmayman olsa. Bäri qasında жүргенсің ыңғайсыз. Qazdan isib o'yinib жалғастырамын. Mene do'stlar, barlig'ini jemlerini solib qo'yib, men endi qazlar kirgizin deb жатырмын. Mene o'sha shullik qolgan. Mene kibik berib жатырмын hozir. Yaxshi tutibdir. Mene o'shanday yerda Zapsak, hazır gitti. Tavuklarga da jemlerini satib qo'ydim. Mene o'zlari suvi bor. Qancha yumurta tug'an ekan. Hozir shas tujir. Ne biri. Kide az, kide ko'p tuat. O'zing jemiga baylanishdi deb o'ylayman.
Мен соған кеше мен алып кеттім. Бүгінгі мана 2 жұмыртқа. Мына жақта неше қазір фонарик қосайын. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мұнда тумаған. Бүгін сол 8 жұмыртқаға да шүкір. Дала салқын емес, бірақ сонда да бір светтер қосылып тұр. Осылай. Ана 22 наурызда шыққан балапандарыма мен не беріп жатырмын, жұмыртқа беріп жатырмын. 65 балапан ғой. Үшеуі андай не болып қалған аталады. Шпагат соны жей алмайды соны. Жоқ уже қазір олар. Сол 65 балапаныма күніне бір 7, 8, 9 жұмыртқадан кетіп жатыр ал. Масқара ғой ол деген. Жаман, жалмаңдап жүріп тұр оналардың. Осылардың балапаны. Бұлар да негізі молодцы. Аплоттар жақсы екен. 86%. Кімде қанша пайыз аплот жаза кетіңіздер. Менде 93-тен 80-і аплот. Оның 69-ы шығып, 3-і өліп қалды, сонда 65-і қалды ғой таза қалғанда. Жақсы көрсеткіш қол. Нормально. Барат. Осы достар. Сосын айта кететін жайт, мен осы видеоны жаңа телефоныммен түсіріп жатырмын. Realme 7. Қалай качествосы бәрі нормально ма? Бұрынғы Huawei-мнан қарағанда. Өзгеріс качествосында байқасаңыздар, комментарияға жазып, лайк басып тіркеліп қолдап кетіңіздер. Осы басқа жаңалық жоқ. Өздерімізбен өздеріміз жүрген сол. Егер де видеоны аса лайк басып тіркеліп қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған мен Маруф. Сау болыңыздар.